pojesti? Pa prvo moramo pronaći blago. Ali ja se slažem sa Perom, ja bi isto prvo nešto popapao. Dobro, kad sad malo bolje pomislim, možda sam malo gladniji od puta. Pa dugo smo putovali, treba nešto i pojesti sada. Jesmo. Idemo, dečki, znam super mjesto za jelo. Koliko tu ima automobila. Pazi, Vlatko, sada preko ceste. Pazi preko ceste, Hoću. Idemo polako, lijevo, desno, svuda gledaj. Svuda gledam lijevo, desno. A dečki, a šta ćemo pojest? Pa ja sam sebi pripremio jedan slasan sendvič. Ja sam i sebi i tebi, Vlatko, pripremio jedan slasan sendvič onako kako ti voliš. Hvala ti, Pero, baš sam se razmišljao ko je za mene pripremio sendvič. Ja sam. Ajmo sada brzo da vam pokažem gdje ćemo jesti. A onda idemo u potragu za zlatnom burgericom. Joj, Pero, opet on i njegova zlatna burgerica. Zlatna burgerica ne postoji. Da, zlatna burgerica ne postoji, skoro mi je ispao ovi čarobni mobitel. Ma postoji zlatna burgerica, kad vam kažem, dečki. Sad ću vam ja to sve i dokazati. Idemo, dođite brzo. Wow, tu je neki kip, neki na konju čovjek. To je kip kralja Tomislava. Ispod kralja Tomislava ćemo mi sada jesti. Jećemo sa kraljem. To. Mislim, ja sam knez, ali dobro, on je ipak kralj. A ja sam samo medo. Bok, evo, sjeli smo i doručkujemo. Ja doručkujem sendvič koji mi je moj Pero napravio. Od lješnjaka. To je moja druga najdraža hrana. Odmah nakon meda. Pero, a kakav ti sendvič jedeš? Ja jedem sendvič sa bućinim sjemenkama. Joj, ispale Da su. vidim. Evo vidiš? Super To je moj ukusno. najdraži sendvič na svijetu. A Šumski, kakav ti jedeš sendvič? Moj je sendvič sa grožđičastim bobicama. Što? Ma to grožđe. Pa dobro, možeš i tako reći ako baš želiš. Jako je fino sve. Dobar tek svima. Dobar tek. Sad kad pojedemo, ćemo nastaviti put, tražimo blago, jel da? Idemo u potragu za zlatnom burgericom. Ma zlatna burgerica ne postoji, Pero. Ma postoji, dečki, ja ću vam dokazati vam da postoji. Blago je neka rijetka biljka. Siguran sam u to. Ili more meda. Evo, dečki, jedite. Mi uvijek dijelimo svoju hranu sa svima. Šumski nije mogao pojesti svoj sendvič do kraja, pa je dao pola meni. A dečki, šta radite to, dečki? Gledamo mapu. Aha, gledate mapu. Sad smo tu kod ovog kralja na konju, onda moramo ići do ovog pana na konju. Aha. Da. On nema kose. Ali piše 3 puta kruži oko parka. Ako- Moramo 3 puta kružiti oko svakog parka do pana. Ovog parka. Svakog koji imamo do tamo. A imamo puno parkova. Imamo 2. A, ja nisam znao da imamo 2 parka. Evo, nacrtano su tu 2. Evo, tu je Dva. ovo fontana i ovo. Ništa, dečki, idemo kružiti 3 puta oko parka. Kako ste mi vi danas? Jeste dobro? A Šumski, a kako se zovu te tvoje prijateljice?
Pa ne znam, svaka ima svoje ime, da vidimo. Kako se ti zoveš? Biljana. Biljana. Melita. Joj, Melita. A ti? Ti što provociraš? Sanja. Joj, Sanja. Šumski zna imena svih svojih prijateljica. A vidi, ono tamo ti je Svebor. Svebor, bok Svebore! Fontana! Idemo se okupati! Pero, pa prehladno je! Pero, daj Šumski, nemoj mu da prehladit će ptića pluća. Nemoj, Pero! Htio bih vas samo pitati, moj prijatelj ovdje, papagaj ovaj, on bi htio znati... Jel vi možda znate gdje je Zlatna purga? A ako vas zanima, Pero je svjetski putnik i on je bio svuda negdje po svijetu, pa tako i u Zagrebu je bio. Jednom ili dva puta. Ne mogu se više sjetiti jer sam stvarno puno puta putovao i svugdje sam negdje bio. Dečki, šta vi imate za reći danas ovdje? Ja sam Vlatko i ja nisam svjetski putnik, a ja sam šumski spavač. A ja sam samo šumski. A on je šumski čuvar. Ja sam Evo vam, knez od Zelenog gaja. evo vam karta pa onda... Došao sam ovdje u Zagreb kako bi pronašao jedno jako bitno veliko blago i ja mislim da bi to mogla biti neka biljka, neka rijetka biljka. Da. Zapeo mi je lješnjak u zubima. Da vidim. Hvala. Naš Šumski uvijek spašava. Tebi ga poklanjam. Vlatko, nemoj nam se izgubiti, Vlatko. Neću, ne boj. Dođi, Vlatko. Ja bi mogao ove zime baš tu spavat. Ne bi mogao tu spavati, Vlatko. Vlatko. Vidi, i ovdje se mogu čeža, i ovdje se mogu za svugdje. Ne možeš, Vlatko, ne možeš tu spavati zato što moraš ići spavati kod bake Slavice. Biće baka Slavica tužna ako ne spavaš kod nje. Dobro. I dečki, kako vam se sviđa Zagreb? Super. Ima puno šarenoga društva ovdje. I zelenoga i šarenoga. Šumski. Dođi, moramo naći blago, ajde brzo. Učinilo mi se kao da sam vidio na karti da je ovo tu. Pa nije, moramo do Bana ići, jesi zaboravio? Da. Ovo je Zrinjevac. A ovo smo mi! Idemo dalje. Pitaću ovog gospodina da li on zna gdje je Zlatna purgerica.